Hampangin ko rapia songo tumpen Karbi long Mas Council ariding pinpuralo kapajir. Koligaw long ITI hem kikim patang tidet. Karbi long Mas Council session hol along MEC atum semikuri kedeng. Kardom nili Karbi aberta thanbang thare chesong tero non bertang tonpen arjek tham jakong ni pai ke thom arni kang sampor pai plia porpen hampain kora plia songatum Karbi long Mas Council secretary sim taro ECS reading pinpuralo pajordam jongpon me Karbi long arlo ason kachesong nang dupiglo bonta jodone plenguni lasi non malom lethota sorkar pen inglonga havar along ke village development council VDC sengpon lelo Ladang inglonga havar along ke VDC sengponone athe lada ke methang aronatang tirklong traditional villages council do lasopotsi MG and Rega pen ajad avar sai dengji pustrame deng un e ladak traditional villages council arum sidonangji lapen kedang sot wrong along PC claim nangji ma ke itum ahin pensi ajad asai sita me TVC atumsi sai deng ponji JE Ground Sahayak Rong Arlo Lutpen VDC Keseng Dam Aron Ave Lasi La Keseng Dam Tang An Sitame Putot Ki Pripon to Edpen Traditional Villages Council upon Kahodai to Edji upon the Pachini Pon Jongsi Bangso Aron Dokok Pulote Sorkar Aron Karkan Lo Lapen VDC Jongsi Seng Pon Det Pulote Non Kevangji Apora Hutke Karbiang Law Autonomous Council Kilikta Avidet G Usi JI Kathar Retired IAS ahinpen ningjepon. Non VDC pulo Village Development Council non ka selambom la bangke ha ponchayat allo teng pen selambom. Anke mo ponchayat allo teng pen selambom lote la non ke dobom a autonomous district council ke ultimately ha ke jut ke avedet po la pujo nanga je plangi ke dake ponchayat ke doon e laga non nang letum ka duwe ta chini hurlo article 243 M1 along ke tok do laga ponchayat ke council a area 6 schedule area ke doon e lasi elitum VDC le selam seta la serwan ke pu arong tin Karbi atum la pen tribal atum ameido halasi cluster le selam ji pu seta halaso a serwan kep a committee hai hui pensi cluster seta selam ra alang litum aphansi la MGN Rega a kam seta ba jat a development a kam seta alang litum pan pape claim long nangji la hello ne litum a demand athema alang litum phan yongsi pape claim long le pulotang te lake ilitum Karbi atum amethang abos 2 amethang ason amethang ame phan aman ka chipi pelo ilitum identity sia vedat po lapen bang abos tu si ili ke endun che plang thu bompo angke la pulote ilitum Karbi puge che pe klangji ke thang tawelo non ilitum ke Karbi phan lot chorle puali hala tribe ka pregatum anda son thak thaksi serwan ke pason si dorep loke apa alang litum phan ta pu council pen puno nangtum serwan kep alar nang tum rong amei ko pima edo che seng serak ran ni tum phan list nang pinun pusi council tum punangji halasu a list lang si halasu a list pensi cluster sita selamra NGN regata me jat a development akam sita me claim nangji ajaha tum polo Karbi tum rong asar amei pin ni tum habe pin po me tum ke latungel munit jor chot ti latung ke development akam claim pula ka hok kali jong si development akam claim klete ko PC kleng sarpo kleng dun ke dona alang ken kleng sarpo kleng dun ke do ke development akam ke Japon atum si atum aphansi kleng sarpo kleng dun pugedo lapen deng pi ke pan pu pin ni anta do rong akam ke claim jirsong ta do laan ke development akam sai selo development akam claim klip pu gelage pu un e ilitu bang ponchayat tungke ponchayat pulote pons puge pho pu ayat pug amei pulo bang pho ha rong ang bong theng piarum ing ni prong atum akam lage ilitum council tum district council la autonomous council 6 schedule ke la ke det ki kim aron
arlu athake det kikim aron athake bang photot prong me a loge athak arlun I la thuke la pot lage ilitum ameke bang kep alang litum ke bang povet bang kep abang si more democratic lo la pot si la serwan kep pusi en nangji la si village development cluster ta la pen si selam nangji la hello ni tomatima Bogajan subdivision ang kanga parman panong si kidamtang surihinira crepe planning kan isi central scheme kuti atangka pajer si ITI ahem ki kim ponjia pan hukum pilo borjan local MEC mate iam longkiti munga reading pen long e somponsi ki kim pangchenglo lapen la so sai kidoan kelang dunjia pan babul ingtia pan si arpu peklo laso ITI ahem ki kim tang daprangji lapen 2015 pen amat class ta me pangcheng phitji pusi halaso ahut lamning jerinti kimang hu memi alama bangke non surihini ra kroitroxi aningkan ke pleng tang dera pita pini arnianta kitang te det alam si rada tum manghu pronglo non nili kido lake bukajan ele angkang 21 nong borjan homosti kuligaw along pini nali tom phanili kipaklang poni ning ki hangkala puhenlo je bukajan ele mane bukajan subdivision angkang aparman kuligaw along isi kethetan mane central scheme ITI ahem pipajit porno labangso ahem 2015 aningkan pensi kimi phan hukum pilo te bon sta pini 2017 anlo labangso ahem kiki pabeng hoy so nilitum thekponlo asi non labangso BJP sarkar mate BJP poriboton sarkar atum labangso ahem puthot kelang konpen labangso bukajan subdivision angkang kido arada phan labangso awar sai kipi phan sidda ladak te bok terai ke dorat tum chuning report bukajan pe nili anon terang kat news channel lasi non kachari BJP poriborton a sarkar atum lapen bokjan MLA Dr. Nuol Momin labangso puthak arbuche en raputhot ki kim ke rang ke pangcheng pon thujia phan bokjan subdivision arada tum chuning riala than dun Athe lake Bogajan subdivision angkang arada parman lasi arpu kedo ke the gidingatum arpu en pen rat akemang papleng piason te messenji Athe laso ITI ahem kedo Bogajan subdivision non kiturmi aove kimi atum ale kelongjia phan matha ponra RDP asonte messenji pusike ongdung atum ningjia the Lahai kacharli athai ka wepen ajok Bogajan subdivision angkang kedo arada tum ke papi dun hup ason si dolo lasinona kimi kangni poriborton a sarkar atum prapjin pen kelang tarli pen saita kedeng phijia pan chining rinti achala nili tum ke theklong labang so ITI hem ingram su so theklong labang so puthana le pipuji so phutha puyi bangke lahan lo non ke 2015 an council la so hem ke kicheng yalam do ITI ke na so hem ke ITI bulo na so ITI hem ke class ke do kicheng nai bangke 2050 man kam hi cheng phit nei pulo seta la so hem pining 2017 an lo seta la so hem bangke non puta ke tangte si theklong lo nai to mang no ta theklong lo jo na sa hem arlo masi kangram su si theklong lo na pen la so a contractor bangta komar lo ne a contractor min a contractor da komar lo ne seta me dak adung arai to chini bangke babu intisi la so kam claim pu si chini den chot lo tame la so kam amuk tum si claim lo pu chini den chot netame la so kam bangke non nali to mangnu si theklong lo la so hem bangke tu teli si tangte athe hala abi lang si pabi thu rong an lo apora teng claim kle non la aru jang por ga aru ge jang pu si pa thele pora tu Bharot adang pialong ke banai Autonomous Council aki Karbi Autonomous Council henlo akimi Karbi Autonomous Council ke chari ponjapan jakong ke thom arni MEC atum semikuri dengponlo Karbi Autonomous Council session hall along Karbi Autonomous Council Deputy Commissioner Adil Khan C MEC atum apan semikuri patang ponlo semi ke tang atum komatsi kopialam pensi semi ke deng loma la sopota card news channel pen sonsi pangjang iklo lang iktha
Ingdeng kri ni Karbi Anglong Autonomous Council kilik along kecapate dun ke haitang MSC atum an pini mante non malom so porfai kri ni por pen loklote bang ko rapli BJP pen ke hai la pen ke KDF pen ke hai bang hini kadawe bang ko da trok abang ku pini la Karbi Anglong Autonomous Council session hol along semi kore deng pon poro la si labang so ofisi alang litum ki ongdum kapre ka ofisi tamela baji si alo apor pen apia bang ke alang tum la nomini he chairman of Harman nomination alus tamek ke deng pon asai padu pon members of the Karbi Anglong Autonomous Council, honorable MLAs present here in the ceremony, DC West Karbi Anglong, officers of the district administration and the Karbi Anglong Autonomous Council, dignitaries, special invitees, guests and visitors present today, and friends from the media. On behalf of His Excellency the Governor of Assam, I extend a very warm welcome to all of you. On behalf of His Excellency the Governor of Assam, I would like to convey my heartfelt wishes to the newly elected members of the Karbi Anglong Autonomous Council. Today is indeed a historical day. This day will go down in the history of Karbi Anglong Autonomous Council when the 12th Council is present here for the first time and the oath taking ceremony will take place. Faced bad weather and other challenges and voted in huge numbers, which proves that the people of Karbi Anglong voted with hopes, aspirations and expectations. And therefore, I would like to urge upon you all, and I hope and expect that the new house, the new body, will leave no stone unturned in meeting the expectations, hopes and aspirations of the people, and in taking Karbi Anglong rapidly on the path of development and making it one of the most developed region in the country. Notification issued on behalf of His Excellency the Governor of Assam. The Governor of Assam is pleased to authorize the Deputy Commissioner Karbi Anglong District to preside over the first meeting of the Karbi Anglong Autonomous Council for oath for affirmation and election of the Chairman of the Karbi Anglong Autonomous Council as per schedule below. Sri Prabhat Chandra Taru, Karbi Anglong Autonomous Council, Inut, Kangwaita, elected, Ihok Pontan, Abangku, Arnamamen Pen, Semidingsi, Nilia Aron Pen, Kiseng Tang, India Aron Mate, Indian Constitution of Ham, Ning Aklong Pen, Roy Ponko, La Pen, Nilipan, Nam, Piklem, Toy, Arpu. Ang unsa di upi maslay Karbi Anglong Autonomous Council isay kaswa kungga ang milen mo sabat kayong ang Indian Constitution ayan go nolong ar nolarelo at jola nanga karine trombo jolong the things reported of the Karbi Anglong Autonomous Council is not come elected before contact about you are now members in the lady along the same time Indian along Mate Indian Constitution of Harmina from the welcome. The subsequent will be elected member of the Karbi Anglong Autonomous Council to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon this and about India. Sri Oran Singh, Karbi Anglong Autonomous Council in Kangwaita, elected
keseng dan India aron mati ikan konstitusi akan dengan kompen oleh konpul aben ini karena kentol akuan ini ahok dan konpul. Elected, a member of Karbi Autonomous Council to swear in the name of God by solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will be fulfilling discharge the duty upon which I am appointed. As by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Sri Mohammed Shukriman, having been elected or nominated a member of the Karbi Autonomous Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and against the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Karbi Autonomous Council itu kangwaitan elected ke kontan abangku. Nili Council Timur Karbi Autonomous Council itu kangwaitan elected ke kontan abangku. Ana mahen presidensi nili aronate aronte keseng kang India ron nili kir etpen lamte cap Elected a member of Karbi Autonomous Council do swear in the name of God. Mesti orang orang Karbi Autonomous Council ini sebelum memulai saya pertama isu ini rana ini sama kerana saya di anu Yusuf hari bahwa sama kita karena asal kanci baik di mana. Autonomous Council inut kang waitang elected ke hok kontan abangku ana mamen pen sibidensi dili aronateng kasilam tang esay tang India aron pati India konstitusi afan ninga plompen Kikesing di Karbi Autonomous Council inut kang waitang elected ke hok kontan abangku ahok peten ken konku. Roton Teron Karbi Autonomous Council inut kangwaitan elected akeho on tang abangku Adam Amenpen Seme Dengsi Neli Aron Pen Keseng Kontan
por Karpu an Neli Ahopen Pen Clem Pompo. The member of Karbi Autonomous Council to share the name of God. I still almost think so. Karbi Autonomous Council inut kang waita kehok kontan abantu constitution apa ninga trompen roy pon po da pesili kan dan Karbi Autonomous Council inut kang waita etet kehok pen dan abantu pertentoi Quran jadi pen temple. Thanks. Next request, Shri Jogatsin MP. Karbi Autonomous Council inut kang waitan elected hokpon tan abantu arna mamian pen semedings nibi aron pen iseng tan India aron wate Indian Constitution apani akrong pen poi pon Shri Manjushri Dikar Kupane Karbi Sahitya পরিকালর নির্বাচিত হয়েছে ভগবানক সাক্ষী রাখি ধর্মত প্রতিজ্ঞা করি কওঁ যে মই আইনসংগতভাৱে স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতিবদ্ধতা আৰু অনুগত্য স্বীকাৰ কৰোঁ আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰ্তব্য ন্যস্ত কৰে তাক মই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ সৈতে পালন কৰিম। ধন্যবাদ। শ্ৰী মুকুট মোহন বৰাই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্য ভগৱানক সাক্ষী ৰাখি প্ৰতিজ্ঞা কৰি কওঁ যে মই আইনসংগতভাৱে স্থাপিত Karbi Autonomous Council to the Kangwaitan, Kehok Kontan, Abantu, Arnam Apen Pen Semi Delsi, Aron Pen, Iseng Dan, India Aron Mati, India Constitution, Apan, Ning Aklong Pen, Roy Pongpo. Richard Kopi, Karbi Autonomous Council inut kang waitan, Kehok Kontan Abantu, Arnam Apen Pen Semi Delsi, Nili Aron Pen Iseng Dan, India Aron Mati, Indian Constitution apat ning atlong pen Roy Pongpo kapen nilipat ng pagpeklet toy at tuad ni ahopet pen Clem Pongpo Karbi. Read a matter of and the staff of Non malam so por phandhi na farman berta mington ponik senen. Cut News Channel again penangi tunghan one pillar. Subscribe to the talent show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lete ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo.
la sinang litum arniwang kenang sot kechua son la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechua jam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihinamo pipotot birta lawang thulo. Pini jakong ni pai ketom arnik dipu MLA sumrong hangapan perangketum difu golf college along STS lapen STP SC ausumar tum men kachetabapan inghoy ketik pi lapen Karbi Long Tamas Council kang ni ponjia putha karju kepedo ponhot alang ni pen kaning je ponke Difu Government College along aprangateng reservation anghoy pantrok kep an padopon thupo pusi MLA sumrong hangpen perangkia thengno ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council takebang nini nitom angbong ingni ponpo athema jakhong nipai pho arni si Karbi Anglong Autonomous Council Chairman anghoy aphan kirik padopon jilang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman lapen CM anghoy aphan angsong pen kangwai make away jong CMC angbong kopine kachingwai do pulote la abangke halatum alam lo pusi pherangke athengno MLA sumrong hangpen ningjepon
যিটো ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিটৰ বাবে যিটো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা হৈছে বা ছাত্ৰ সংগঠনবোৰে আমাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছিলে এই বিষয়ত মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মই আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত তেখেতে মোক জনাইছে যে এইটো এই 2 দিনৰ ভিতৰতে এইটো আগৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমতে বাহাল থাকিব বুলি তেখেতে মোক জনাই দিছে আৰু তেখেতে ষ্টেটমেণ্টো দিবলৈ কৈছে গতিকে মই সেইকাৰণে এই বিষয়ত আপোনালোকক জনাইছোঁ যে বিগত বছৰৰ দৰে যেনেধৰণে এডমিশ্যনবিলাক হৈছে ঠিক কৰোণা নিয়মৰ মতে চলিব Keto mangdeng karjab arni along pacheton dun pen jakong ni pai hiniarni keroni perangkia song pen thengpia claim epon keroni matgaung LP school along sila swamai bipon Jaimek ateng pen perangkia song alama song ame pubiren inghi lama ing tursi pangjar ponlo adontu kachikimo jaimek ke asom sahita sabha keroni aro amepu Chonot bora pensi pachun ponlo thengpia claim ke e pensi ke thoma jaimek ta pachun pon সাধারণ রাইজৰ মাজত কি ধৰণে সম্বন্ধটো ৰাখিব লাগে সমন্বয় হ'ব লাগে এই কথাবোৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিছে আৰু মই দীঘলীয়াকৈ মোৰ ভাষণ ৰাখিব নিবিচাৰোঁ ইতিমধ্যে ডাইনী হত্যাৰ সংক্ৰান্তত অকণমান উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে এটা শিহৰণকাৰী ডাইনী হত্যাৰ বা ডাইনী সন্দেহ যি আমি নিজ চকুৰে বা নিজেই আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম Perangke amai amepu biren inghi cipahem pupon amai along keruni ame karbarim babusona borua rudreswer bakial rong asar hemrongpi keruni press club amepu mohonteron kongchunbang dharmabir chauhan lapen bason talukdaratum chitongdun Virtaban kilapan si Kangton Poniglo lai bomta Card News Channel dumi thagme kurang tu